Nedavno sam u jednoj televizijskoj emisiji vidjela gospođu koju sam davno upoznala prije nekih 25 godina. Tada sam bila mladi početnik, radila sam u jednoj američkoj multinacionalnoj kompaniji, a ona je dolazila i kao klijent, obavljala je određene delatnosti u toj firmi i onda smo se sticajem okolnosti tako upoznali i bilo upućene na saradnju. I dan danas pamtim reči i savete koje mi je ta gospođa dala. Ona je napisala čak i jednu malu priručnu knjižicu i ja sam tu njenu knjižicu koju mi je poklonila sa jednim njenim citatom držala svako jutro pored kompjutera i svako jutro kada dođem na početku radnog dana ja bih otvarala tu njenu knjigu, stavljala u centralnom delu mog radnog stola i podsjećala se reči koje mi je ona tada rekla i saveta koji mi je dala. Vrlo brzo njene reči, odnosno ciljevi koje sam ja tada zacrtala su se ostvarili. Zato predlažemo svima da budu svesni odgovornosti koju svaka reč nosi. Znači, bez obzira u kojoj se životnoj situaciji trenutno nalazite, odnosno u kom ste statusu, da li ste uspešni, manje uspešni i tako dalje, pogotovo apelujem na one koji su u nekim, da kažem, već malo srednjim ili ozbiljnim godinama, u najboljim godinama, da vode računa jer njihova reč može i da osokoli, a s druge strane može i da ne raspoloži ljude. Tako da vodite računa, nastojite znači da uvek date naravno to je nekada i vrlo, vrlo teško, ali nastojite da vaše reči ohrabruju, da odišu optimizmom i zamislite za nekih 10-20 godina da ono što ste vi rekli ili ono što ste uradili može u stvari da popravi nečiji život na bolje. Vidimo se u sledećem videu.